Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Inasingan kano ti di makit kita. Dito'y programa tayo, Doming. Mabalin namin. Si kamot gayam ti masabat ko, pare Dalmasyaw. Wan Chairman. Apay anak ko nastamuging mo. At dan sakit dinadagsan na parikot mo. Talaga nga da Chairman, pare. Ngamin, di mo't lagi bagan tayo, anak mo iti bunyak. Napay, masakit aya. Kunak man magtrabaho, iya kabisira. Wan simang puta pinagawid ti bus na. Apay, Saan ko man nga amo, pare Chairman, aglaladot. Aya. Iso mapanak man kan pare asyong manumang kan irbularyo ta pakitak man. Ipanyo ni ti doktor. Kumaang awan mo't kwartami. Yamumutan, nagngina ti agas. Ay, sa bagay Sige pare Chairman, ta mapanak man kan pare asyong. Sige. Barang agimbagan da makasublin iti trabaho na. Ay, salbagan. Tinalikodan na ko. Ay, wag! Nidiling samot nga anak ta iti bunyag dayjay. Awain. Apay nga iti herbularyaw. Awang kanot gastusin da amang ipan ni ospital. Aglaladot ka naw. Isumati ko na ni pare Dalmasyo. Amangan mo't noon niya klasit laladot daytan. Ay, jakla mo Ay, nga mala. Sapay ko mata, maagasan ni Asyong. Wen kanodom, anak datatang iti bunyak dayjay. Nakitak na minsan nga agururay ti minibus nga agpakabisera. Ijay ti trabaho na. Kahiran sa iti may sa amin ni Mark. Wan nga ron, nasa una kanyak, ta dinamag ko. Apay adi da ipakita iti doktor, saan ka di nga herbularyo? Ay na, amamatan, dagiti taga dito'y adaduma. Mamati da pay lang iti naasingan. Nagamudan, nakadalapos, kan naluganan. Oray ita, computer age san, anadurasan ti technology. Mamati da pay lang iti kasta. Ay nga ti mabalin no kastat pamati da. Sa bagay, nagduduma ako na ti pamati.
So nga ba'y amlatan, ah? Ay, sapay la kuma, ah. Tasan anadagsan ti sakit na. Adan title na. Ti naasingan. Mayat din istorya kanyak ni Rosa. Mayat nga idea. Gamnay. Kung nakarugyak pa lang timang surat. Ardaman mo't agukap itingiwat. Ano pa yan? Alah kita. Anya nga yan. Di pagustok na iti ko papayari na. Narikap nagpasog nun. Ay nakasano na daytoyan lakay. Di matlag limlimpyo ni Dileng. Madanagan akarunan bakit? Di pa'y makapan iti trabaho nan. Ay, anya ay nga ron ti aramidon tandal masyo. Un nga rod. Awan mo't nagnaan ti palangsan ti guwar ni kakaasyong kinukuana. Iso pa ya. Adda nadamag ko bakit? Adda kanunalay nga mangagas kan mangilot kas kadaman no mangiti kabangibang abariyo. Di ipan mo nga ron ipakita ah. Wen bakit? Kasta ti plano. Ala nga ruden. Wen, income intun madamdama. Ayan ti anak mo. Adda ita iti silid na ah. Nakaidda. Sige nga rod. Tainak man kasaritan ni Andoy. Tausaran mi basit ay tricycle na. Uwan ah. Mapantayo atalo. Sikalangan ti mangipan kan kwa na lakay. Adu pa'y ti aramidag. Ay, katwanan na. O sige, pagrubatam nga rudan ni Diling. Sige, mapan ka nga ruden. Iti ko na mapapanam. Nakong, mabalin ka di ti agdamag. Anya dayjay, tata? Sa dino ti balay tinalaing ka no amang ngilot kan erbularyo di ti nagtupakan ang lugaryo. Ni kadimbang Steve wenno Esteban ti kunayo, tata? Wensa, kasta ti imbagada anagan na kan ubing pay. Ijay, tata. Adda ti balay na iti sirok ti duugan nga akasya. Sige, agyaman anak ko nga. Sino ayat ti ipaagas yo? To'y anak ko. Sige, kuyugan kayo laangin, tata. Sige man nga ron akong. Sige, tata. Lumugan ka laangan. Ay, Aga-abay kayo iti anak ko di taunag. Ta dito'y akong likod ti driver. uwan, tata. Ay, sapay la ko maata maagasan tinalaeng kan ubing pa'y aman no mang kan irbularyo. Uwan, tata. Nalaing nga erbularyo. Kan gwapo pa'y ni Manong Steve. Sige Andoy, barok. Mapantayo nga ruden. Puno ka di mo't laang nga nalang nga irbularyo dahi nga Steve nakong. Uwan, tata. Adun tinapaimbag na.
Anya? Nalaing pa'y amang ngilot Nablumat wenno saan nga agsikog kat napasikog na. Isu aya. Uwan tata. Kinapudno na. Kunana nga adu kanon tinaggapgapuan na alugar. Kat adu kanon tinaag-agasan na. Ay, isu aya. Ay, Iso ama sigurado amaagasan na ti anak yo nang runa kat napintas. Anya ti koneksyon ti kinapintas ti anak ko, iti pa nakaagas na. Napigpig sa kano ti Steve Power Nap no napintas ti agasan na. Isu aya. Nang runa kadagiti saan nga agsikog. Naidumdu mga runti adakin kwa na power Tata. Kinapudno na kat adapay imay nagpaagas dito'y asiman ti asawa na. Aglima taon ka nun nga agasawa da, ngam awan pa'y anak da. Ita, inagasan na ita nga Steve. Tata. Kat kalpasan laang ti makabulan nga inililot na, ita masikugan. Nguray awan ti asawa na. Nagpakasyon mat ti asawa na. Ngam ita, naglugan manen iti barko. Talaga, nalaing nga ron na ita nga Steve. Tata, adot agbilib ken kwa na. Ken ti pagimbagan na, saan nga agkidki daw iti bayad. Nupay adakan ka no mangtad ka iti donasyon. Ay na, gimanay gay nga agpaiso ti anak talakay. Wan nga ron. Itagayam ti kuna ni Steve nga herbularyo nga umay na panangkita ken ni Diling. Iso ti umay mangkita? Wan, tamasyan ka no. Ay kat nasayat ang arod no kasta. Lakay, nigdengkam. Ang daydayang payon ti anak talakay. Bilibak iti power na dyan nga Steve. Inkay kumaagbirok iti dua nga ulik ba a manok. Kawitan ken upa. Dagita ti maidaton, Tata Dalmasyo. May sabukal anyog a bulding. Wenno may salaang ti matana. Naasingan ti anak yo, ket masapul anan-anayan ti panagimbag na. Gawad, mama, apog, kun may sa abutelya ajin. Anya pa'y barok. Di ket abala tinaw. Sige, agsapol kami barok. Awanan na Steven Barok. Awanan, Tata Dalmasyo. Ket di kay kumasumangsangpet no di kay makumplito dagita. Masapol amayatangan inton sumipngat. San abali adi kay makasubli adagos. Tamasapol amaiyatang dagita inton sumipngat. Tanaasingan to'y anak yo. Ket no di tay masigod. Kargaan dalakit di ti tiyan na. Anya, ay susapo Dalmasyo, agtignay tangarudan. Sige, sikat ti mangsapol ka dagiti daduma, tasyakmod ka dagiti karigata na sapulen bakit. Wanan Sige tata, nana. Tarugyak mo't asan tigwaran ti anak yo. Ket no makapudno tayo kadagiti di makitkita anangasing kinkwana. Agimbag ket sumarantan daytoy. Ay, agyaman kami Barok. Isa pala kumatap no makasublen iti trabaho na.
Basta unay alingat mo pare Dalmasyo, nagapam ka day. Agbirbiro kak man iti bulding anyog pare. Apay ti bulding anyog. Iso kanot aramat ni Esteban wano Esteb nga agyata ang tapnunan anayon nga agimbag jay inaanak mo. Ay sa bali man gaya mga herbularyo tinang pakitaan nyo keng kuana. Uwan pare, isan nga minaagasan ni kakaasyong. Iso ay Ang iti adan na damag ko analay nga ilbularyo kas kada mangilot iti barangay nagtupakan ay impan ko ni Diling. katita. Ay na, dakil ti si Marantaan na, pari chairman. Ay mayat nga rod Sige, pari chairman labsan ka pa dito, itaang birok kak man iti pabirbirok na dyan nga herbularyo. Sabat mo ni Diling ko na. Wandom, naggapo ka nagimatang itiswa kada tatakulas. Basta, Pagaayat na kano tinaalsam ita. Kasla ison sa tigimin awaan na. tinaalsam. Wan nga rod. Na, makaagas gaya mo tinaalsam, iti aglaladaw. Ne. Adan sakit di kaya't mo atumbukan iti day tangay imbaga ma. Si kaman kit de, nanyat pagawatam. Kaya't mo asawan. Posible nga aginaw ni Dileng. Saan nga takas jay nanang? Depende matkit di ti aginaw. Tas siyak ide, sa anak mo ta nagbirbirok iti da alsem uno niya pa dita. Saan kong amo ti panarsarita akiti dayta ta sa anak mo't nagsikog wano naginaw. Adda dagiti bagibaga pagaayat da lang tinaalsem no aginaw da. Amok pa yun? Kasi tinakunak. Depende iti aginaw dagita. Ngam no aginaw ni Diling. Asino ti ama ti sikog na? Awan sa matagar-aram kan kwa na dito. Ay, amok pa yan. Saan tayo mo't makit-kita? Tayo jay garod kabisera tayo ti trabaho na. Un ka no nga rod. Ala. Nupod no nga aginaw dagiti sintomas kan kwa na. Sapay kumaa, ta itong palti lalaki. Ay nagdakil ti si Marantaan ti inaanak mo, pari chairman. Nga rod. Nakita nga rod iti nang yagiti kapita. Kunapay nga ron ni Kumarim, pumimpintas pa iti pamagina, kasla lumuklukmag. Kasta aya. Ay talaga napigsa ti power da dyan nga istiba. Di nabayagan asaan ngay may. Uwan nga ron. Sa bagay, limpyo matkit din ani Diling. Adan agbabulan pare. Kasta ka day. Aday bagak pare ng kinapuno na adanadlaw ko iti balasang mo iti kinasarsaritak biit. Nay, anya ka di day taa pare chairman. Ay basta, ada dua banag, nakita ko inunadlaw ko, iti panagpitik ti karabukom na. Anya? Iso ati may balakad ko pare anya. Awan mo't nga at dakas na. O sige, oray siya akong dibangtad, iti pagpa-check up na. Nay, apay, nasaranta mo tayo, naskan ka di pa nga agpa-check up. Basta, pare Dalmasyo. Pare chairman. Ngamnusan mo nga ipan, ala, agpalabas ka pa nga raw iti may sapay a bulan, wino 2 bulan. Makitam ton ti bagbagak no sa anak ka nagbidawt. Pare chairman? Ngamno kayat mo amamuan ni tanti bagbagak, sige. Ato iti sa ngaribo. Mapan mo ipa-check up iti doktor, ti anak mo. Ay, sige man nga ron pare. Maburbur siya anak, iti ibagbagam.
lang nga rodan ti kunkuna damang Dalmasyo. Nalaos ti pungtot na. Nagpakuyog ken tatang, tadimot malapdan ni tatang. No kasta, rinaot da dayjeng erbularyaw. Uy, ipakasarda ka no ni Deling kan ko na. Imbag ano kayat namot ni Diling? Sus, di pungtot ni Mang Dalmasyaw. Amang ano, pagbalinan na abupis na diyang Esteban, no di natakdaran tinarabin na kan Deling. Anya lakit din yagpaiso ti tao. No kumataim mo na nga impa-check up da ti Dr. Iday, nasapsapa daan amuan ti sakit ni Deling. Saan pa'y mat siguro nga aginaw idi, Tasigudan nga da marikrik na. Uy, anemit ka no ti sakit na. Oh, matlagayam. Ngam idi impakita da iti da diyang herbolaryo. Sa bali mati nararamid na. Imbaga na pa'y anaasingan. Isumot gayam tinangaseng kindilain. Nakayungat kaya, Mang Dalmasyo. Kumusta ang anak yo? Ay saan ano saya at binanag na? Anya? Di mo lang nakitkita da diyang erbularyo, apasurot ti demonyaw. Ay, husto, ti kunayo tata. Talaga anak kisinarakan ken ni Satanas. Anya? Kay tabtabon ti bangkay na, tata. Hanya? Ne. Apay anyat na pasamaking ko na balasang ka. Pinaltugan ti Siman, taday jay matgayam nga Esteban, tinangsikog iti asawa ti Siman. Anya? Saan ko ang maawatan? Sigun iti istorya, lupes kano ti Siman. Iso adita maadaan iti anak iti asawa na. Iso amas daaw, idi empadamag ti asawa na amasikog. Iso asimmang pet ti Siman kat sinarak na ni Esteban. Anya? Kasano pa'y ti anak ko amasikog no natayon na dyan nga Esteban? Anya? Masikog ti anak yo? Wine! Kuday dyan nga erbularyo nga Esteban ti ama. Ti manmot Adiling, inasingan ti manlulukaw. Kasano pa ita nga... Ayan yan. Dream again. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.